umuvugabutumwa nako umuyobozi wa gahunda hari igihe abantu babibagiwe kumwegereza. Msimamizi wa ibada saa zingine watu wanasahau kumkaribisha. Nawe ni mumwakire mumukomera amashi. Naye mkaribishe mkishangilia kwa makofi. Ngoma za 2:7-14. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Maze abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanje nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amen. Esther 4:14. Esther 4:14. Kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko we n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo umwamikazi no kugira ngo ugira akamaro mu gihe gisa niki. Amen. Esther 4:14. Kwa maana wewe ukinyamanza kabisa wakati huu, ndipo kutakapo watokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Amen. Murakoze cyane. Barikiwe sana. Turahimbaza Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuba hano hantu. Msifu Mungu wa Ibrahimu na Isaka kwa mahali hapa. Nibyo agaciro kubabona abavyeyi bacu mu mubiri, abavyeyi bacu mu mwuka babashumba. Ni dhamani kubwa kuona wazazi kimwili pia na kiroho, wachungaji. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Ndababona Imana ibagirire neza. Nawaona Mungu awabariki sana. Uriya keretse umuntu utazi ico bisobanuye guhabwa umwanya nk'uyu guhagarara abavyeyi bicaye. Angalau mtu ambaye hajui dhamani ya kuweza kusimama hapa wazazi wakiwa wameketi, nukuri tubihaye agaciro. Hiyo pia tunaichukulia kwa dhamani. Rwose hano harimo abavyeyi batujaye mu mubiri, pako na wazazi wanaotuzaa kimwili, abatujaje ubutumwa wale ambao pia wametuzaa kwa wokovu njia ya Mungu no mu bundi buryo, na pia kwa namna nyingine. Turabinezererewe cyane. Tumefurahia sana. Ndashima kandi kubw'aba Karuvali bari hano ba paruwase ya Mwiki hano pia kwa ndugu wa Karuvali wa hapa Mwiki hapa Kasarani. Imana ibahe umugisha ndababona. Nanyi pia Mungu awabariki na waona. Abayobozi hamwe n'abakristo. Viongozi pia pamoja na wakristo. Nivyo agaciro kubwa bene data twagendanye bavuye Kigali baje bamperekeje gusa. Ni kwa dhamani sana kwa pamoja na ndugu waliotoka Kigali wakija wakinisindikiza. Reka mbasabe bahaguruke. Chani wasi pia waweze kuinuka. Abavuye Kigali. Kwa wale ambao wametoka Kigali. Uriya mugabo uri hariya yitwa Didier Rubunda. Imana ishimwe. Ndugu, majina ni hayo na Mungu apewe sifa. Umucuruzi yarari nahangaha mu by'akazi ke, ariko yumvise ko ndimo ndaza arantegereza. Yeye ni mfanyabiashara, alikuwa hapa kwa ajili ya kazi yake, lakini aliposikia nakuja akaningojea. Uriya yitwa Bisore Askofu, nawe ni umudiakoni ariko yaje gusa aduherekeje. Yeye pia majina ni hayo, ni deacon kwa kanisa na amekuja akiwa ametusindikiza pia. Yitwa Dr. Gilles Rutebuka, no mukristo mu rusengero, ariko numwe mu bagize komite global y'umuryango wacu wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Naye pia majina ni hayo, naye pia anafanya kamati kuu ambayo inafanya kanisa letu la. Ibindi ndagira ngo akatwe tubiretse. Mengine wacha tuachie hapo. Ayoboye mituality yo hakurya aho tuherereye. Anaongoza mituality huko pale tunaongoza. Ndiye anatuongoza. Uriya wundi yitwa Manevre niwe uzugeni yo tugana.
Huyo pia jina ni Manevre, ndiye anaongoza safari zetu. Hanyuma yitwa Pastor Ngoga Christophe, niwe executive pastor wa Paruwasi ya Kigali. Majina ni hayo, ndiye executive pastor wa parokia ya huko Kigali. Buri paruwasi iyo ari nini iriho abapasiteri barenze umwe. Kila parokia tugira muri structure yacu tugira executive pastor cyangwa pastor executive ushinzwe ibikorwa byose by'iyo paruwasi. Parokia ikiwa na mapasta zaidi ya mmoja, sasa tunakuwa na executive pastor ambaye anasimamia kazi za parokia hiyo. Kugeza ubu niho ari gusa, ahandi andi maparuwasi aracari matoya. Iya hano ifite umushumba umwe, mu Bubiligi ifite umuyobozi umwe, muri Norvege ifite umuyobozi umwe, muri Kongo na maparuwasi aracari mato, n'andi yo mu Rwanda aracari matoya. Turagushimiye mushumba kubana natwe no kwidisponibilize. Bado wanafanya kazi hapo Kigali kwa sababu parokia zingine kwa nchi zingine bado ni ndogo. Kwa hivyo tunashukuru sana Mungu ambaye anamwezesha. Murakoze, mushobora kwika hasi. Mnaweza mkaketi chini. Ndashimira komite y'abayumbe iyobowe na Pastor Rugondera kutugirira icyizere kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Shukuru kamati ya waombezi kiongozwa na Pastor Rugondera waliotuamini ili tuweze kuchangia kwa neno la Mungu. Imana ihabwe icyubahiro kandi tumeze neza na mahoro ko muradukoresha neza nta gahanyu. Na tupo sawa, tunashukuru na tuko sawa, mnatutumia vizuri. Nigeze kuja gusura umuntu ngiye ngo musengere, turasenga tugeza saa 8 z'ijoro. Habe saa 10 araza arakomanga ngo nimbyuke dusenge. Tuliwahi kumtembelea mtu aliyeniambia niende kumwombea tukwamba mpaka saa 8 za usiku, saa 10 pia akaniamsha eti tuendelee na maombi. Turasenga urumva nta bindi, tugeze nka saa 2 ko ndumva naniwerekana ryame. Tufika saa 2 ngo habe saa 6 araza arakomanga tewe byuka. Tukaomba mpaka saa 2 za asubuhi, nikasema acha nipumzike kidogo. Saa 6 ilipofika akasema tena amuka tuombe. Je, kitu naje kuona nuko yari afite ibibazo byinshi, yazagira ngo none turava aho bikemutse le même jour. Yeye alikuwa na matatizo mengi, alikuwa anadhania either tutatoka hapa ikishatatulika. Abayumbe arigetso duhura n'ingorane. Waombezi saa zingine tunapatwa na matatizo. Ndashaka kuganira umwanya mutoya hanyuma tukaja mu mwanya wo gusenga. Hejuru y'ibintu bitatu byihutirwa tugomba gusengera ubwoko bwacu bukeneye. Nataka kuzungumza kwa muda mfupi alafu tuingie kwa kipindi cha maombi kwa vitu tatu ambazo tunafaa kuombea kama taifa letu. Twaje gusenga, twaje mu giterane, ariko byose bigomba kuba biganisha ku gusengera ubwoko, kwinginga Imana kugira ngo ibihe ubwoko burimo Imana ibihindure. Tumekuja kwa mkutano, hayo yote tunazungumza, lakini tumekuja ili tuweze kuombea taifa letu ili matatizo tunayoyapitia Mungu aendelee kuyabadilisha. Haza kwibagirwa dushimiye umushumba Byicaza kuduhereza ikicaro ngiki. Kabla kusahau na mshukuru mchungaji Byicaza kwa kutupa kikao kama na hiki. Umuntu atanze ikicaro gutya nukuvuga ngo hari gahunda z'itorero aba yigomwe akareka. Mtu akipeana kiwanja hivi ni kusema kuna mipango ya kanisa aliyoisimamisha na ikasimama. Turamushimiye ndetse dushimiye n'abakristo biritorero muri rusange. Tunamshukuru pia tukishukuru washirika wote wa kanisa hili kwa ujumla. Ubwoko bwacu bufite ibibazo. Taifa letu lina matatizo. Kandi nkuko twabivuze ejo, kama vile tumesema jana, ubwoko bwacu bumeze nk'igihugu catewe na mugiga, ariko nubwo tuvugi ubwoko n'igihugu cyose cya Kongo gifite ibibazo. Tunasema kabila lakini tunasema nchi nzima kwa ujumla ni kama imekujiwa na jangwa la ugonjwa. Ariko lakini ejo twagerageje kuvuga bimwe mu bigaragaza ko ibibazo bishobora gutinda nitutagira ico tubikora. Jana tumezungumzia mambo ambayo yanaweza akasababisha matatizo haya yaweze kukaa tusipojukumika na kufanya jambo. Titwovuga ibintu byose umwanya ni muto, habe nuwo fata ukwezi kose aha yavuga ibibazo dufite tivyorangira. Hatuna muda wa kuweza kuzungumzia matatizo yote ambayo tunayapitia. Hata tukichukua mwezi mzima hatuwezi tukasema matatizo yote ambayo tunayo. Tugenda tuvuga ico bita mu Cyongereza headlines, hanyuma ibindi tukagerageza kubyumva buri wese kuko
ntawe twatubwira umushyitsi kubiri kuba ku bwoko, kuko utarabiguyemo yabipfushirijemo, utarabipfushirijemo yabinyagiwemo, nta muntu bitagezeho. Tunaenda tu tukisema mistari mkuu kwa sababu sisi wote tunajua matatizo tunayoyapitia, kwa sababu hakuna mgeni ambaye hajapitia matatizo hayo. Uyu munsi numvise umwuka nyobora ngo tuganire hejuru y'ibintu bitatu ubwoko bukeneye. Siku ya leo Roho Mtakatifu ameniongoza kuweza kuzungumzia mambo matatu ambayo taifa linalo hitaji. Hari ibintu bitatu byihutirwa ubwoko bukeneye nk'abanyamasengesho, nkatwa bahe basenga, dukwiye kugerageza gusengera Imana ikagira uko ibigenza, ikatwenspira, ikaduhishurirwa kugira ngo abaturi imbere abatuyoboye babitindeho, babitekerezeho kandi bagira ico babikora. Kuna mambo matatu ambayo tunaweza kujukumika, wale ambao wanajukumika na kuomba na wale ambao wanajukumika na kila jambo waweze kuangalia na kuangalia vile wanaweza wakayapeleka mambo hayo. Nubwo ari bireba abantu bose, nubwo nje nawe bitureba, nubwo bireba abana bacu, nubwo bireba badamu bacu n'abagabo bacu, ariko tuzagira ico tubikoraho abatuyoboye nibaduha umurongo tugomba gukoreramo. Hata kama inamhusu kila mmoja wetu, lakini tutaweza kujukumika tukipewa line na wale ambao wanatuongoza. Tuhimizane, tuhimizane wa safari ya kwenda mbinguni. Tuhimizane, tuhimizane wa safari ya kwenda mbinguni. Safarini wengi wamechoka, wameutua msalaba. Tuwahimizeni tena, icambere dukeneye ico bita mu Cyongereza vision cyangwa iyerekwa. Cha kwanza ambacho tunahitaji ni kitu ambacho kinaitwa kuwa na maono. Iyerekwa, kuwa na maono. The vision, kuwa na maono. Vision, kuwa na maono. Yemimano, 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 yemimano sigaihulwa hiyo munda mukaya kadata, iyo munda we mukaya kadata. Ye walimu na Wakristo kaniliza kuhuna Mungu yagawe azino siku kihugo cyakaya, azino siku we levize mere de nombre zene variala. Iyerekwa niki? Maono ni nini? Ni ibintu bitatu. Ni vitu tatu. Icambere kwanza nukugira ishusho yuko ibintu bigomba kuba bimeze. Ni kuwa na sura ya vile vitu zinafaa kuwa. Apana uko bimeze, si vile zilivyo. Ukagira ishusho yuko ibintu bigomba kuba bimeze. Unakuwa na sura ya vile vitu zinafaa kuwa. Tanzu ufite n'urugero. Huna nyumba kwa mfano, ukicara ukavuga ngo ese ku myaka yanje nivyo n'abantu bambarirwaho ngomba kubaho ntagira inzu. Unakaa na kujiuliza, je, kwa miaka yangu na vile watu wananiona nafaa kukaa bila nyumba? Mboneyeho n'umwanya wo gukomeza no guhumuriza abagize ibyago bagasenyerwa hariya za Kitengela. Napata muda pia wa kuwapea pole wale ambao wamepata matatizo ya kubomolewa nyumba huko Kitengela. Mwihangane. Zira zose ni ingaruka z'uruzerero navuze. Hizo zote ni madhara ya uzunguko niliyosema jana. Iyerekwa icambere nukugira ishusho yuko ibintu bigomba kuba bimeze. Maono kwanza ni kuwa na sura ya vile vitu zinafaa kuwa. Hari ukumeze, kuna vile ulivyo,
ariko ukicara ukavuga ngo hari ukundi kundi ibintu bigomba kuba bimeze, lakini unakaa na kusema kuna njia, kuna kwingine ambapo vitu zinafaa kuwa, ukagira ishusho y'uko ibintu bigomba kuba bimeze. Unakuwa sasa na hiyo sura ya vile vitu zinafaa kukaa. Icya kabiri, jambo la pili, nukumenya ibikenewe kugira ngo uko ibintu byagombye kuba bimeze bizamereko, ni kuwa na vifaa takazo kusaidia ili vitu vile zingelifaa kuwa vikuwe namna hii. Ibikenewe ni ibiki? Vinavyotakikana ni vipi? Hakenerwa abantu, kunahitajika, tunataka watu, hagakenerwa n'ibintu runaka, kunatakikana pia vitu fulani, ariko none ugasetinga n'igihe ivyo bintu bigomba gutwara kugira, lakini pia unaweka nyakati vile vitu zinafaa kukaa. Icyambere nukugira ishusho y'uko ibintu bigomba kuba bimeze, kwanza ni kuwa na sura ya vile vitu zinafaa kukaa. Icyakabiri nukwegeranya ibisabwa, jambo la pili ni kukusanyisha vyovyote ambazo vinahitakikana. None icyagatatu, alafu la tatu nukubiharanira, ni kuweza kujukumika. Ntabwo uzugira ishusho y'uko bimeze ngo wegeranye n'ibintu gusa nurangiza ugarukira, ugomba kubiharanira kugira ngo bigere. Hufai kuwa na sura tu alafu kusanye vitu na ukae hapo, lazima ujukumike ili uweze kufikia vitu hizo. Ukubiharanira, ukabiharanira ushizeho umwete n'imbaraga, kandi ukabiharanira umenya ngo ivyo narinze ejo ko nkeneye none nivyo ngikeneye, cyangwa nkeneye kongeramo ibindi, cyangwa nkeneye kuvanamo ibindi bintu. Vile unajukumika ndipo utakapojua nafaa kuongeza vitu hizi ama nafaa kutoa hizi vitu tena. Nico gituma, ndio maana igihugu gifite yereko, nchi ikiwa na maono, kizacicara kikavuga ngo nkeneye ibi kuba Rusiya, nkeneye ibi kuba Amerika, nkeneye ibi kuri Union Européenne, nkeneye ibi mu banyafrika bagenzi bacu. Hanyuma yigira imbere gatoya akavuga ngo ahangeze sinkeneye abarusiya, ngiye kubavanamo. Nchi ikiwa na vision sasa inaweza ikasema nataka hii kwa Russia, kwa Marekani na kwa China mahali pengine, hata ikifika mbele nasema hapa sihitaji hawa, nataka kuwaondoa pia. Yagera ahantu nk'ibihe byo guhindura za constitution n'ibindi akavuga atamanya Amerika bagira akajagari bazabasakuza, reka mbashire ku ruhande baze niyegereza abarusiya. Akifika pahali pa kutunga sheria anasema wacha kwanza nitoe Marekani ili niweze kukaribisha wa Russia. Niko ibintu bizabige, hivyo ndivyo vitu zinafaa kukaa. Kandi vision, na vision igomba kuifitwe n'ibintu bitatu, inafaa kuwa inafanywa na vitu vitatu kugira ngo wizere kufite vision. Ili uamini ya kuwa wewe una lengo, ugomba kufite ibintu bitatu, lazima uwe na vitu vitatu. Icambere, jambo la kwanza, ugomba kumenya histoire, unafaa kuwa unajua historia. Ntiwojana ibintu ahantu huwezi udafite ishusho yaho bihaye biva canga byavo. Huwezi kupeleka vitu pahali bila kujua kuwa na sura ya pahali zinatoka. Ntushobora kugira iyerekwa utazi histoire. Huwezi kuwa na maono kama hujajua historia. Icyakabiri vision igomba kuifita. Jambo la pili ambalo vision inafaa kuwa, ugomba kumenya destiny, unafaa kujua mwelekeo. Asante sana. Ugomba kufita ishusho yaho ibintu biganisha, unafaa kuwa na sura na pahali unaelekeza vitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ntabwo ufata amateka ngo ubimbata y'amateka. Huwezi chukua historia na kuwa mtumwa wa historia. Nzambyumva cyane, hari abantu bacu bakiri mu mateka. Wanga nasikia watu wetu wengine wanakaa bado kwa historia, kumva ko baravuga ibintu ngo byabaye Fizi, ngo bahe barwana, ngo intambara, unasikia wakisema vitu za Fizi wacu ngo wapfuye mu buryo budasobanutse. Nukuri n'ibyago kuba yarapfuye, ariko ntitwoheraga mu bapfuye, duheze mu byapfuye ntitwomenye uko dukiza ibihabikira none. Haya matatizo yaliyofanyika hapo mbele ni yaliyobaki, lakini hatuwezi kukaa kwa hayo, tunafaa kusonga mbele ili tuweze kucheza. Haraho tuganisha, kuna pahali tunaelekea. Ugomba kumenya ikintu cya kabiri, unafaa kujua jambo la tatu, ico bita the unit component. Sinzi uko nakita, niko kuvuga ngo imbaraga zo gushira hamwe, imbaraga zo guhuza imbaraga, nguvu za kuunganisha, nguvu za kuwa na umoja. Ibi simbitindaho cyane, haya sitayakaa zaidi, ariko ndashaka kuvuga kuri histoire, kavuga no kuri destiny. Nataka kusema kwa historia na pia kusema kwenye mwelekeo. Hari amatorero menshi uwobaza ngo ese niki gitumuriho mwatangiye kanisa kuberiki. Kuna makanisa mengi unaweza ukauliza kwa nini mpo, kwa nini mmeanzisha kanisa? Ndavuga kanisa kuko naje ndi umushumba. Nasema kanisa kwa sababu pia mimi ni mchungaji. Itorero ngo nukuvuga ubutumwa bwiza ngo mu bantu. Kanisa ni kutangaza injili njema kwa watu. Ivyo nakajagari. Hiyo ni kama kelele. Kuvuga ubutumwa gute? Kutangaza injili kwa njia ipi? Wapi? Muri bande? Kwa kina nani? Gute? Lipi? Mukoresheje mkitumia nini?
abantu bubasa uno munsi wa none ngo ese kuri umugabo mu rugo iyereka ufite ku rugo rwawe niri. Kuna watu unaweza ukamuuliza mbona wewe ni mume kwa familia, lengo unalo kwa familia yako ni lipi? Ngo ko ndaje muri Amerika ngo kandi dosigeze kure kandi nukuri igenda imbere yigira imbere mu izina ryayo. Eti naenda Marekani, process imefika mbali na iende mbali kabisa. Nugerayo ukifika harabage bagazatubwira hano waza nko kubasura. Nzobwiriza abazungu ngwisishira. Kuna watu ambao wameenda ulikuwa unauliza wanasema nitawahubiri wazungu huko kabisa. Akifika na kuka yari afite ntako agifite. Na hata ile roho aliyokuwa nayo hana. Ntagishobora no gusengera abana be n'urugo. Hata hawezi kuombea watoto wake na jamii. Si kingine. Iyo udafite yerekwa ry'ivyo uganamo n'ico uzabikoramwo ugerayo ivyo usanza akaba ari byo bigena ukubaho n'ukukora. Usipokuwa na maono ya vile ambavyo utafanya yale, ukifika huko yale ambayo yamo hupo ndio atakutumia vile utakavyofanya. Destiny, kuwa na lengo, icerekezo uganamo, kuwa na mwelekeo, nico kigomba kugena umuvuduko ushiramo, ndipo kinafaa kukuletea vile utaweka nguvu. Icerekezo uganamo, mwelekeo unaoelekea nico kigomba kugena abo wifashisha, ndicho kitakacho kuletea wale utakavyosaidia. Icerekezo uganamo, mwelekeo unaochukua nicho kigena masaha uryama, ndio itakayo kuadhimisha masaha utakayoyalala. Icerekezo uganamo, mwelekeo uliochukua nicho kigena ibitabo usoma, ndio itakayo kuelekeza vitabu utakavyovisoma. Icerekezo uganamo, mwelekeo uliochukua nicho kigena ivyo ushora mw'imbaraga, na ndio itakayo kuundia yale utakayoweka nguvu. Icerekezo uganamo, mwelekeo uliochukua nicho kizakubwira ngo uramara amezi 3 utavuga ucecetse, ndio inakuambia utazimaliza miezi 3 ukinyamaza bila kuongea. Kuko ikisigihe cyo kuvuga, kwa maana hii si wakati wa kuongea, iki ni igihe cyo gukora, bali hii ni wakati ya kutumika. Igihe cyo kuvuga cagera, wakati wa kuongea ukifika, none ukamenya ngo iki ni igihe cyo kuvuga ivyo nakoze. Umugabo ntazavuga ivyo azokora, umugabo ntazavuga inzozi, azavuga ivyo yakoze, nibwo bizabigira agaciro. Na ibintu byo guhagarara nka ugatangira ukimokoza nk'urusake rwiga kubika ngo hari ibintu ngo kandi ngo bizoba ngo ntabwo abantu basaba guhijambo mu bandi bagabo. Iyo uha present ibikorwa ukagaragaza ngo wubatse urusengero nkuru, ukagaragaza ngo naragiye ko ndarwanirira ubwoko, nagiye mu nzira zimeze gutya, ngomba gupfa ndagenda sinapfa, Imana ingezayo, mpura na runaka turwanirira ubwoko, twahuje ubushobozi nahuje amafaranga ya naya, turakora dore ico yakoze dore uko byagenze. Na ibintu byo guhagarara umuntu akamena kakadahumeka bashize mu bishimbo ngo yirukana inyoni, ako nakajagari. Mtu mwanaume hafai kuongea vitu ambazo ni ndoto, lazima aongee vitu alivyovifanya. Nasema nimefanya haya kwa taifa, nimefanya haya kwa kanisa. Lazima useme yale uliyoyafanya kuliko useme ndoto zako. Nimuvuye ngo haleluya. Amen. Nahereye kuri destiny kuko ndashaka kuvuga gatoya kuri histoire. Nimeanzia kwa mwelekeo kwa maana nataka kuzungumzia kidogo kwa historia. Nababwiye ngo iyerekwa rigomba ico cambere, iyerekwa vision ugomba kuufite icambere. Iki ndoto kwanza unafaa kuwa na nini kwanza? Histoire, kuwa na historia, destiny, kuwa na mwelekeo na unity component, na pia unaunganisha nguvu. Narimaze kuvuga ngo ishusho yuko ufite ya destiny ahugana niyizige n'umuvuduko, niyizige n'imbaraga ushoramo, niyizige nabukoresha, niyizige n'amasaha uryama, niyizige n'ibitabo usoma, niyizige ibintu byose bigenwa n'ico ushaka kugeraho, nico kizakigena umuvuduko ukoresha. Mtu anaye mwelekeo ndicho kitakachompangia nguvu atakazoweka, vitabu atakazovisoma, kila kitu atakachokitumia ili afikie kwenye lengo lake. Kandi reka mvuge iki kintu ntaracibaga. Na wacha niseme jambo hili bila kusahau. Impamvu umuntu ari mu kwipositiona hano akamaja kuri YouTube, akamatangira YouTube channel ngo sababu mtu anaanzisha YouTube channel ngo kuri kutavuzwa, ukweli ambao hujasemwa, yarangiza akamuhagarara akavuga ngo njewe, alafu anasimama na kusema mimi ngo biriya bintu byo kwirwanaho ngo simbishigikiye ngo sinabishaka, hayo mambo ya kujipigania mimi sitaki, ngo byaduteje ibibazo, ngo bizaduteranya na leta, ngo biduteranye n'ibihugu, ngo ibibazo birahari, ngo abantu barapfuye, ngo nibareke nuko, ngo tugende, ngo tugire gute, ngo tugire gute, ngo kandi ngo njewe ngo sinemera twirwaneho, ngo sinemera leta ya Kongo, ngo sinemera na Gumino, ngo sinemera nabande abantu bose, ngo nta muntu numwe nemera, ngo jewe ngo ikintu kimwe gusa ngo nemera ni kimwe, ngo duceceke. Mtu anasimama hapa anasema mimi hizi vitu zote wameanza za huku na huku, mimi hakuna kitu ambacho nakikubali, tunyamanze tu.
noneho ugasanga subscribers biyongere 3,000 10,000 15,000 nguko barakurikira ngo duceceke. Sasa unapata masubscriber wamekuja wengi wakimfuatilia, anasema sasa tunyamanze, ngo duceceke, eti tunyamanze. Kandi abo bamukurikira si ikindi nuko tudafite vision isobanutse iyo tugomba gukurikira. Abatagira ico bakurikira ikije cyose. Wale ambao hawana cha kufuata wanafuata kitakacho kuja chote. Abatagira iyo baja, wale ambao hawana pa kuelekea, aho bageze hose niho baba bagiye. Kila pahali walipofika ndipo walikuwa wanaenda. Murumvise? Mesikia? Iyo abantu badafita aho baje, kama watu hawana pahali pa kwenda, aho bageze hose niho baba bagiye. Kila pahali wakifika hapo ndipo wangeelekea. Lakini kama una pahali pa kwenda, daboro nduranga. Kwanza uwezi ukazubaa. Haba ni kintu cizi yo ci presence. Hata kitu kizuri kikija kabisa hapo, uzumenya ngo iki kintu ni ciza ariko ko kirambuza igikwiri. Unajua hiki kitu ni kizuri lakini kinanikosesha kinachofaa. The enemy of right is good, is not bad. Kile ambacho ni adui wa kizuri. Abantu bumva icongereza muranyumvise? The enemy of right. Umwanzi w'igikwiri si kibi ni ciza. Adui wa kilicho cha ukweli si kibaya bali ni kizuri. Hari ikintu ciza kiza kikaza ari kirangaza cyo kutakugeza mu gikwiri. Saa zingine kitu kizuri kinaweza ikaja ili kikuzubaishe usifike kwa kile cha ukweli. Tachobuza abantu kurangara batagirire. Hakuna kile kinaweza kukosesha watu kuzubaa kama hawana mwelekeo. Niyo mpamvu bagira ngo channel ngo YouTube channel ngo yaje. Ndio maana wanasema channel imekuja YouTube. Ejo ni hasundi akavuga ngo jewe ngiye gusubiramo amagambo Christophe yavuze ngo ari muri Kenya ngo yakorera ubugororangingo ngo mvuga ukuntu ngo biriya bintu yavuze ngo bitare ngombwa. Mwingine atakuja naye na kusema ninaanzisha na kusema maneno ambayo mchungaji amesema hapa akiwa Kenya. Kwa hivyo nataka kusema vile haikufaa. Abantu bose azama batega amatwi. Watu wote watatega sikio namna hii. Batangire na za comment. Sasa waanze kucomment. Si kingine utagiri yaje. Yule ambaye hana kwa kwenda ahageze hose ni habagiye. Akifika pahali hapo ndipo angelienda. Reka mvuge gatoya kuri component ya kabiri nashakaga kuvugaho nyuma yo kuvuga kuri destiny. Nashaka kuvuga hejuru ya mateka. Sasa nilikuwa nataka pia niweze kuzungumzia juu ya historia. Uzugenda wagera muri Kongo ukabaza nk'umupastor, un représentant legal. Unaenda ukifika Kongo unamuuliza yule ambaye ni mchungaji. Kama se historia ya evangelisation muri Kongo ni iyi. Unamuuliza sasa historia ya injili huko Kongo ni ipi? Unabaye muri Kadeza, mitangirwa ngo na Reverend Pastor Mudagiri. Ilipoanzishwa na Reverend Pastor Mudagiri. Utwabaga ngo kuigiti niho nabaga. Tulikuwa huko na kuwa nakaa huko kuigiti. Ngo mudiakoni ngo sasa nikawa dikoni. Ndangije. Alafu ngo muri ibintu byabigenda neza ngo ndavuga natwe reka tutangirira ryacu. Nikasema hata nasi tuanzishe kanisa letu. Kwa hivyo hapa ndipo tulipo. None abantu muri kurabajana. Watu unawapeleka wapi? Ngo mwijuru. Mbinguni. Gute? Kivipi? Ukubabwiriza ijambo ry'Imana. Kuwahubiria neno la Mungu. Ngo no kubigisha gusenga. Na kuwafunza kuomba. Uzawiriza kangahe? Unafunga mara ngapi? Ngo bizabinanira. Uwanga inanishinda. Uzubwiriza irihe jambo? Unahubiri neno lipi? Ngo zasoma nyina ho nsoma. Nasoma pahali ninasoma. Ugiri ihe ntego y'umwaka? Una lengo lipi la mwaka? Mwintego ni Yesu. Lengo ni Yesu. Aho. Gute? Kivipi? Tuzi histoire y'uko missionnaire bageze muri Kongo. Ujui historia ya vile missionary wamefika Kongo? Nta vision ufite? Huna vision? Ntacho wagaye muri Kadese? Hakuna umeona ukosefu katika Kadese? Ntacho ukosora mu byo wagaye muri Kadese? Na hakuna kile ambacho unakikosoa kwa yale umeona kama makosa? Abantu baricara gusa ngo Matayo, Mariko, Luka, Yohana ntibafitiye rekwa ry'umwaka, nta teme y'umwaka bafite barimo barigiraho ngo bagende uzumenya ngo abantu mbakuye hambagejeje aha. Ibi byarananiranye reka mbisubiremo, ibi byarakunze reka mbihereho nkomeze ubuzima ukamusanga umuntu ndimo ndavuga kuba pastor kuko naje ndiwe. Nazungumzia wachungaji kwa sababu mimi pia ni mchungaji. Umushumba utazi histoire akaba ari umushumba muri Kenya atazi histoire ya evangelisation hano muri iki gihugu. Mchungaji ambaye ni mchungaji huko Kenya lakini hajui historia ya evangelism hapa Kenya. Nta kibazo kinini afite ariko kiri mu nzira. Hana tatizo kubwa lakini ipo njiani. Manishi. Mungu apewe sifa. Muvuge ngo haleluya. Sema amen. Ubwoko bwacu bufite yahe mateka?
kabila letu lina historia gani? Amateka y'imibabaro y'ubwoko bwacu naya. Historia ya dhiki tulizozipitia ni historia gani ya karibu kabila Kuko letu? tugiye kuvuga amateka kugira ngo Hatuendi kusema historia zo kurwana. ili iwe ni sababu ya kupigana. Tugiye kuvuga amateka kugira ngo bidufashe kumenya uko dusenga. Tunataka kusema historia ili tusaidie vile tutakavyoomba. Ni umwanya mutoya amagambo make ari superficiel. Ni muda mfupi, maneno ambayo ni machache ambayo tumeyachagua. Cyane ko hari amagambo amwe tuzavugira hano. Sana kuna maneno ambayo hatuwezi tukazungumzia hapa madhabahuni. Koga twebwe nyuma yaho tuba tuzojaje no mu bindi bihugu tukaja kuvuga ubutumwa. Kwa sababu sisi kuna nchi zingine pia utaenda pale kunena injili. Tuzatuziriki. Je, tunakufa kwa ajili ya nini? Icambere. Kwanza, tuzira uko dusa. Tunakufa kwa sababu ya vile tunafanana. Kandi nyamara uko dusa su umutwara abantu bikoreye ngo warabaremerereye ngo isura y'abanyamurenge yarabaremerereye ngo babuze ingata yo kuwutero. Na vile tulivyo si ati imekuwa ni mzigo ambao watu wanabeba ambayo imewasumbua. Icyakabiri. Jambo la pili, tuzira ururimi. Tunakufa kwa ajili ya lugha. Kandi ururimi na lugha ni dialect gusa zidufasha guhuza abantu kuvugana. Umuntu wamenye ngo uravuze ngo mwaramutse akana akabati fata amazumwe fata amatumwe ibiryo nta bihari. C'est juste question de communication. Lugha ni kitu ambacho kinatusaidia kuweza kuongea na kuzungumza. Ndetse niyo turi mu bandi tugerageza kwiga indimi zabo kugira ngo nituja kuvugana nabo tuvugane nabo mu rurimi rwabo bumva. Na hata tukiwa kwa watu wengine tunasoma ndimi zao ili tukienda kuongea na wao tuweze kuongea na wao watusikie. Ariko ico ni kibazo turakiza. Lakini hilo ni tatizo ambalo tunakufa kwa ajili ya hilo. Ikindi tuzira inkomoko. Kingine ambacho tunakufa kwa ajili ya mahali tulipotoka. Ubundi kube iyi Afrika yose Afrika nzima nta bantu batuye wabaho bakomoka. Hakuna watu ambao wanakaa kwao pahali wametoka. Bamwe aho bakomoka barahavuye baje hano. Pahali wamoja wametoka wakaenda kwingine. Abantu muri hano muri Kenya. Watu walioko hapa Kenya. Abitwa Baturukana bavuye he? Wanaoitwa Waturukana wametoka wapi? Bavuye Ethiopia. Si wametoka Ethiopia. Timuza musoma historia ya? Si mnasomanga historia ya hapa? Abaturukana bavuye Ethiopia. Turukana wametoka Ethiopia. Abitwa Bameru. Wale ambao wanaitwa Wameru. Murabazi barebare. Mnawajua? Baenda gusa natwe. Karibu wanafanana nasi. Abameru n'Abakikuyu. Wameru Wakikuyu pia. N'abandi n'abarabaziki abakisi n'abakisi bavuye muri West Africa. Wametoka Western Africa. Bavuye muri za West Africa. Wametoka West Africa. Na za Kongo hari n'abandi bavuye Kongo. Na hata kuna wengine waliotoka Kongo. Abamasai n'Abasamburu n'Abakikuyu. Wamasai na Wasamburu pia na Wakikuyu. Abamasai, Abaluo n'Abasamburu bavuye muri Sudan mu majepfo ya Sudan. Wametoka Sudani ya Kusini. None sabo bantu bazabamburwa uburenganzira hano sabanya Kenya. Je, watu hao kwani si ni wa Kenya? Ntibafite uburenganzira? Si wana haki pia? President wa hano ntava muri imwe muri ayo ma tribes. Rais wa hapo si anatoka katika kabila hizo. Uwo yasimbuye ntava muri iyi ya mbere navuze. Na aliyemrithi pia si ametoka kwa hizo pia. Hari chazira. Kwani kuna shida hapo? Ngugo yavuye aho, ngugo yavuye hari. Eti kwa sababu ametoka kwa hii kabila na hii kabila na hii nyingine. Jamais. La. No muri Kongo niko bibi. Na hata Kongo pia iko namna hiyo. Zambia harao bita Bachokwe. Kuna wale wanaitwa Wachokwe. Baba muri Katanga bakaba na Kasai. Wanatoka Katanga, Kasai pia. Ariko bakaba no muri Zambia. Lakini pia wanakaa Zambia. Abo nta kibazo baraga. Hao hawajakuwa na tatizo lolote. Ababemba. Wabemba baba muri Zambia bakaba ni Lubumbashi. Wanakaa pia Lubumbashi. Nta kibazo na kimwe baraga. Na hawana tatizo lolote. Walunda baba muri Angola bakaba no muri Kongo. Wanakaa Angola pia wanakaa Kongo. Nta kibazo baraga. Na hawajakuwa na tatizo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wayaka baba muri Bandundu. Nakaa Bandundu bakaba na Angola. Na wanakaa pia Angola. Nta kibazo baraga. Na hawajawahi kuwa na tatizo. Harabitwa Abayombo. Kuna wale wanaoitwa Wayombo. Baba muri Republique Centrafricaine. Wanakaa huko Central Africa. Bakabana muri Congo Central. Na pia wanakaa huko Congo Central. Congo Central. Uvuge mu Faransa gani? Izina ntiza rihinduka. Bakabana Gabon, bakabana Angola. Na wanakaa huko Gabon pia na Angola.
abo bose baratuye n'amahoro. hao wote wamekaa na wako salama. Umwe afite nyirasenge hariya, undi akagira nyirarume hano. Mmoja ana shangazi hapa, ana mjomba hapa. Habibazo Hawana tatizo, hawajawahi kuwa na tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Abitwa Bamanianga Wanaoitwa Wamanyanga baba muri Congo Brazzaville, wanakaa huko Congo Brazzaville, bakaba no muri Congo Centrale, bakaba ni Kinshasa. na wanakaa pia Central Africa, na pia wanakaa Central Kinshasa. Congo and Kinshasa. Central Congo na pia Kinshasa. They don't have any challenge and problem. Na hawajawahi kupitia tatizo lolote. They are free to vote. Na wako huru kuweza kuchagua. They are free to go everywhere. Wako huru kwenda kila pahali. They do everything they Na want. wanafanya kila kitu wanachokihitaji. No challenge and problem. Na hawajapitia matatizo hata moja. But why always us? Lakini kwa nini sisi? Why? Kwa nini? Uganda, Huko Uganda hari abanande. kuna Wanande. No muri Congo hakaba abanande. Na hata Kongo pia kuna Wanande. Nta kibazo abagande bagize babanande, nta kibazo abanande bo muri Congo bigize. Hakuna tatizo waliokuwa nayo Uganda, na pia wa Kongo pia hawana tatizo. Twebwe byatewe. Lakini sisi imekuwa ni kwa nini? Kubera iki origine yacu yogira ikibazo? Kwa nini chemchemi yetu imekuwa ni ikiwa ni tatizo? Ngo twavuye mu Rwanda. Eti tumetoka Rwanda. Abanyamurenge bose ntibakomoka mu Rwanda. Wanyamlenge wote hawatoki Rwanda. Jamais. La, Hari abavuye Tanzania, kuna waliotoka Tanzania, Abahinda, Wahinda Abafurika, na Afrika. n'Abashonga Hao wote bavuye za Tanzania. wametoka Tanzania. Abongera, Hiyo kabila pia, Abahondogo, kabila hizo zote. Abahiga, ngira ngo n'Abanyakarama Na hao wote bavuye wametoka wapi? i Burundi. Burundi. None Sasa nukuvuga ngo bavuse ngo abanyamurenge basubire mu Rwanda. wakisema Wanyamlenge warudi Rwanda, Hari abasubireyo, hari n'abatosubire. kuna wale wanaweza wakarudi na wengine ambao hawawezi wakarudi. Kandi nabo bavuga ngo dusubire mu Rwanda, Na wale ambao wanasema turudi Rwanda, nabo ntibavukiye muri Kongo. na wao hawajazaliwa Kongo. Ndaza kubereka ukuntu imurenge nitwe babahabaye bambere, nitwe twabaye umurenge bambere. Sisi ndio tuliishi mlenge wa kwanza. Ntabwo ari amakuru. Murabona ko mfite Si imyaka historia, mnaona mimi na miaka kidogo. Ariko nagerageje gusoma aho dushuri. Lakini nimeendelea nimesoma kidogo. Ntabwo twebwe twagize sheferi ya mbere y'abanyamurenge mu 1996. Sisi tumekuwa na ufalme huko kwa mwaka wa 96. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu twari dufite sheferi y'abanyamurenge iyobowe na Kaira. Ilikuwa inaongozwa na Chief Kaira. Timumuzi? Si mnamjua? Timuzi Kaira bohereje Rurenge muri 1924. Waliyemtuma huko mwaka wa 24. Impamvu mbayo oblige yo kuvuga n'amatariki nuko hano hari abantu batoye. Sababu nasema hizo tarehe ni kwa sababu hapa kuna watu wadogo. Ikibazo ndi muhamwandikaga. Tatizo amwandike. Aho. Sheferi ya mbere Kongo itaraba Kongo, abakorona aribo bayoboye. Abakorona aribo bayoboye. Twari dufite sheferi y'abanyamure zibiri. Imwe yari ifitwe n'umugabo bita Gahutu wabega, indi yari ifitwe na Kaira w'abayira nyine w'abasizi. Gatuzi wa kwanza tuliokuwa nao ilikuwa inaongozwa nao machifu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Ngo nabashitsi. Eti ni wageni. Muvuge ngo ntabwo mureke mbabwire aya magambo. Wacha niwaambie maneno haya. Tugira ikibazo cyo kuvuga inkomoko yacu. Tuna tatizo la kusema chemchemi yetu. Nkaho inkomoko yacu ari icaha. Na kama chemchemi yetu ni dhambi. Ntabwo inkomoko ari cyo caha. Chemchemi yetu si dhambi. N'abandi bakomotse ahandi. Na wengine wametoka mahali kwingine. Ngira ngo mwaravyumvise abantu barimo baranyataka kuri za social media. Natumai mmesikia watu wakisema ngo naravuze ngo naratashe. Eti nimesema nimerudi kwetu. Guteze. Kivipi? Jewe data ni Sebaragirwa. Mimi babangu ni huyo. Wakanyamarindi. Babu ni huyo. Kaserutende. Wa Rutogogo. Wa Bagabo. Bagabo niwe wambutse ava mu Rwanda. Ndiye amevuka kutoka Rwanda. Bagabo avukana na Ndinzi na Gatungo. Impamvu Ndinzi yavuzwe twese tuzatwitwa abadinzi, suko Ndinzi ari wari mukuru, ahubwo sogokuruza Abagabo niwe wari mukuru, Ndinzi niwe wari ubucura.
bagabo yari mukuru agakurikirwa n'agatungo, gatungo agakurikirwa na Ndinzi. Ndinzi ibyo ntubisobanura. Ndinzi impamvu yamamaye nuko yari intwari, nuko yari numukire kandi atagandaga. Bakuru be barya bagabo muzamubona baje kuvuga ngo batanga inka yo mu bukwe bakagira gutya. Iwa kagaragaraga agatanga kandi akahangana n'ibibazo, agahangana n'ibibazo. Bihita byitirirwa ngo hariya ni kwa Ndinzi. Ndinzi avamwe abadinzi, ariko Ndinzi yari bucura mwa Rukozangabo. Rukozangabo wa Nyagahuro wa Bushakiro bwa Mugunga wa Ndori yando. Voilà, c'est au Rwanda no? C'est au Rwanda? Halo. Kuvuga ko ngomuka mu Rwanda ni icaha biranyambura se kuba imurenga ari gakondo yaje. Gutese. Hari icaha kirimo? Je kuna dhambi. Kuvuga ko inkomoko yaje ari mu Rwanda ninde munyamurenga uzondutanga ubwo mvuze ngo gakondo ngo inkomoko yaje ari mu Rwanda. Nani atakaye nizidi kwa sababu mimi natoka hapo. Hari abantu gabazamagira bazokanga batagira igisekuruza njewe nta kibazo ngira igisekuruza. Mimi sina woga ngo baraja kumtitiba ngo bankange. Eti watakuja kunishtua hawawezi. Kandi aho nkomoka pahali natoka nao bakomoka handi hameze nkaho nao wanatoka pahali kwingine kama hapo. Kandi sicha na si dhambi. Ico ntabwo ari ica. Hiyo si dhambi. Nababwiye ngo abaturukana bava Ethiopia. Nimewaambia waturukana wanatoka Ethiopia. Iyageze Ethiopia. Akifika Ethiopia hakibasagi hana tatizo. Asavuga atahani wapi. Anasema hapa ni kwetu, hapa ndipo tumetoka. Iyageze muri Kenya. Akifika Kenya arababini gakondo ya. Atasema hapa ni kwangu sasa. Voilà la vérité. Hiyo ni ukweli. Ngira ngo mwara bibonye nejo kuri za video hari abantu baza baje muri za comment. Kuna watu walikuwa wanaenda kwa comment. Ngo arasengera igihugu yaracihakanye. Ataombea inchi na amekana. Kuvuga iyo nkomuka si ukwihakana igihugu cyane. Kusema pahali natoka si kukana inchi yangu. Ni ukuvuga ukuri kuko ibintu bimeze. Ni kusema ukweli ya vile vitu zinakaa. Ikindi abantu bagomba kumenya. Tatizo ingine ambayo watu wanafaa kujua. Iyo hauvuga ikintu. Ukisema kitu ubanza kumenya ngo mpaye mbwira nini. Unajua ninaye mwambia ni nani. Umunyamakuru twaza tuvugana ninde. Mwana habari ambaye tulikuwa tunaongea naye ni nani? Ni wa wapi? Ni wahi uri? Ni wa wapi? Jewe nari he. Mimi nilikuwa wapi? Turi mukihe gihe none. Tupo kwa wakati upi? Iki ni gihe cyo kuvuga iki. Hii ni wakati wa kusema nini? Hari ibintu uzanibaza. Kuna vitu najua. Hawa watu ni nini? Iyo ugiye kuvuga ikintu. Ukienda kusema kitu uita kuha ukibwira. Unajali yule unayemwambia. Ukita kugihuha ukivuga. Unajali wakati unazungumza. Ukita nahuri uri muravuga ayo magambo. Unajali na pahali unazungumzia maneno hayo. Birasobanutse. Imeeleweka. Ukita no kuburyo ugiye kuvuga ico ugiye. Na unajali pia jinsi ya kusema kitu ambacho unataka kusema. Bavyita mu Congereza muri communication 5Ws. Inaitwa 5Ws. What? Nini? Who? Nani? Why? Ni kwa nini? Where? Na wapi? And how? Na kwa nini? Nari nitaye kuchongiye kuvuga. Nilikuwa najali kile anataka kusema. Nari nitaye kuho mpaye mvugira. Nilikuwa nataka kujali yule anataka kumnenea. Nari nitaye kumpamvu mpaye mvuga ivyo mvuga. Nilikuwa najali pia sababu inayonifanya niseme. Nari nitaye no kugihe mpaye mvuga ivyo mpaye. Na pia nyakati nilikuwa nazijali. Jose umuntu uraho wariye komba hiriri yumiye mu menyo ngo araza kuvuga ngo agire. Mtu ambaye yako hapo sasa utamwambia afanyeje? Je suis Munyamulenge. Mimi ni Mnyamulenge. Je serai toujours fier d'être Munyamulenge. Na nitaendelea kuwa huru kuwa Mnyamulenge. Kandi kuvuga inkomoko yanje. Na kusema chemchemu yangu. Hacho bihindura. Haijabadilisha jambo. Ntabwo arivyo ntabwo kwihisha no kutayivuga. Si kuficha na kutosema. Arivyo bituma abakongomani batanyaga batameneje. Ndiyo itafanya wakongomani wengine wakose kunidhulumu. Bari bose bakomoka muri za Chad. Hao wengine wote wanatoka katika Chad. Abandi bakomoka muri za Sudan. Wengine wanatoka Sudan. Niki? Ni nini? Bafitikiye kibazo. Wana tatizo ipi? Nyaruindi wejo bundi wavyaye umupfurira akavyara umubebe. Si Nyaruindi siwe sekuruza wabo. Si huyo ndiye baba yao. Nyaruindi ni wowe wavyaye. Huyo ndiye aliyewazaa. Kandi Nyaruindi yasanze abanyamulenge batuye ba. Na amepata abanyamulenge wakiwa wanekaa miaka na miaka. Baza bakanga bataza amateka. Wawashtue watu ambao hawajui historia. Tuzi histoire. Tunajua historia. Kandi tuzi impamvu turi abakongomani. Na tunajua ni kwa nini sisi ni wakongomani. Tuzi ni impamvu tugomba kwemera ko hariya muri Kongo ari gakondo ya. Na tunajua kwa sababu ipi inafaa kutufanya tukubali kwa sababu Kongo ni nchi yetu. Murakwazitse. Umekwazika. Ukwazitse yihangana. Aliyekwazika avumilie. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Sema haleluya. Haleluya.
Imana ishimwe. Wewe Atukuzwe. sifa. Ahimidiwe Jehova. Atukuzwe mwene. Ubundi ibibazo biba hari ico bita les causes lointaines, hakaba na cause immédiate. Matatizo yakiwa kuna kile ambacho kinasababisha cha karibu na kile kinachosababisha pia cha mbali. Ibibazo byahatsi ibindi byatumye ibibazo byacu biba. Matatizo yaliyofanya pia matatizo yetu ya kuweko. Icambere Kwanza ni ugushiraho imipaka batitaye ku mico n'imiterere y'abantu. ni kuweka mipaka bila kujali na mila na pia na mwenendo ya watu. Abazungu bashizeho imipaka kuva mu 1884. Wazungu wameweka mipaka mwaka huo 84 1884 84 nico gihe bashizeho imipaka, ndipo wakaweka mpaka. ariko ngo bagere mu biyaga bigari, Lakini walipofika nchi za maziwa makuu barareba ngo bareba abatutsi babonye abahutu babonye abantu baravuga ati aba bantu, wakaangalia hao watu wakasema lazima tu imipaka barayiga neza, barayiga neza, Paka barayiga wakaiangalia neza, vizuri, barayiga wakajifunza, neza, barayiga wakajifunza. neza. Iyi mipaka bayishizeho iyahariya mu biyaga hii bigari, mipaka imeweka nchi za maziwa makuu. byabafashe imyaka 30 bahebiga strategy z'uburyo bashiraho imipaka. Imewachukua miaka 30 wakijifunza vile ya kuweka mpaka katika nchi za maziwa makuu. Abantu bazi histoire barabizi ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania wo washizweho muri 1918 nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Mpaka wa Rwanda na Tanzania imeweka katika mwaka wa 18 hapo. Ku itariki 11 z'ukwezi k'umunani mu 1910 kwa mwaka wa 90 usomye igitabo cyitwa Les Frontières du Congo Belge kuri page ya 43, abantu mushobora kuja kuri za Google muje kureba ico gitabo cyitwa Les Frontières du Congo Belge, muje kuri page ya 43 kugeza cyane cyane kuri page ya 48 ni usanga amateka y'abanyamurenge n'uburyo imipaka yagiye ikatwa. Ukisoma kitabu hicho ambacho kinazungumzia mipaka ya Congo Belge ndipo utapata historia kwa karatasi 43 ukiteremka hapo. Vyemejwe na Sena i Buruseli, Sena i Buruseli Imeweza kukubalishwa na Sena ya huko Seneti ya huko Ubelgiji. Imipaka ya hariya iwacu, Mpaka ya huko kwetu na kwetu za Nord Kivu. Na hata huko Nord Kivu. Kubera Kwa nini? barimo bareba bakabona abantu bari organize bazi kuvuga batavugirwamo, udashobora gupfa kuzingitiranya ngo bacomeke ibyatsi mu kanwa nk'uruhegeri baheba berereka ngo baraceceka. Bagaza tse turakora iki? Abagabo b'abanyamurenge bagahagarara ati umva nimutubwire impamvu, mutubwire n'impamvu, mutubwire n'indi impamvu, tubanze twumve. Wamepatana na matatizo hapo ukata mpaka kwa sababu ya watu waliokuwa hapo. Mutagiraga ngo bananiranye, none twamye tunaniranye kuva ke twamanye ibibazo. Aha abantu umushumba nk'uyu asavuga ati dore uko natekereje ngo bazo dusobanurire. Mchungaji akisema nimefikiria hivi tu. Wakili achemezo wagifashe gute? Hiyo hatua umeichukua kivipi? Inde Nani? Pastor ngo turashaka kumenya impamvu. Pastor tunataka kujua ni sababu ipi? Wewe ni nani? Ni nani? Ugasanga nagahungu kavuye kakuma kahwereye. Kijana aliyetoka huko na Changa n'umuhungu uvuye mu Mikenge wakubiswe n'ikige mu Mikenge nibwo akyagera na amefika hivyo. Hari ibintu dukeneye kumva ngo kuna vitu tunataka kusikia. Usikie nini? Nini? Impamvu ya kabiri, sababu ya pili ni ukunyaga territoire identitaire, ni kuweza kutupokonya uraia. Territoire identitaire, territory ya uraia, territory identity. Yeah. Ni ukuvuga ngo dufite ama territoire, tunazo territory zetu. Iyo bavuga territoire identitaire ni ukuvuga ngo na ahantu muba mwarageze mbere, imisozi akaba ari mwe muyita amazina, izuza akaba ari mwe muzita amazina. Wakisema wanasema ni pahali umefika wa kwanza, nyinyi ndio umeita milima majina na mito pia. Muvuge ngo amen. Sema amen. Sema haleluya. Haleluya. Twanyazwe sheferi ya Kayira mu 1924 nibwo bamwohereje i Rurenge. Kwa mwaka 24 ndipo tumeweza kupokonywa sheferi hiyo, kumwohereza Rurenge. Kumtuma Rurenge niko kumufunga. Ni kama kumfunga. Abantu babaye Minembwe barahaza. Watu waliokaa Minembwe wanajua. Bazi kwa Bigimba, wanajua area hiyo. Bazi ni mirambi yo kwa Nyonzoge. Na wanajua pia hizo area zote. Nyanzoge yari umugore umwe mu bagore ba Bigimba. Nyanzoge alikuwa ni mke mojawapo ya wake wa Bigimba. Voilà. Kandi yari yarahawe iriya sheferi
nababwiye mu 1996 alikuwa amepewa kwa mwaka wa 96. sheferi yuyu witwa Gahutu, Sheferi hiyo ya ndugu huyo anaitwa Gahutu yari umugabo w'umwega. Bamunyaze sheferiye, bafata inka ze zose. Hari umwami wa hariya Mukamanyura, bafashe inka z'uwo Gahutu 130 baziheza umwami w'umupfurero wa hariya Mukamanyura. Wamechukua mali yake wakachukua wakaipokonya yote. Aba basaza barabizi, hawa wazee wanajua. Bafata inka zose ziwe, wakachukua ng'ombe zake zote wakapokonya, akabaki hivyo. Ngo arangize ntibarekera. Alafu hawakuachia hapo, baramwohera yabaye dispari n'ubu amateka ye ntazwi. Wakambeba mpaka saa hii hatujui historia yake iko wapi. Mnasikia jambo hilo? Bari baziziki, walikuwa wanadhulumiwa kwa nini? Ngo abazungu bavuze, ngo barabasubiza. Wamesema wakawajibu. Umuntu basanzi wiwe, mtu aliyepata kwake, bakavuga yarangiza akavuga tariko jewe hari uko mbibona. Kuna vile ninaona kibazo kiba kirabaye, tatizo likaingia. No tuje muri code immediate. Cause immediate, sorry. Sasa tuingie kwa madhara ambayo ni ya hapo. Hari ico bita mu Gifaransa l'immaturité politique. Kuna kile ambacho wanaitwa ni ukuu wa siasa. Ntabwo immaturité, ntabwo muri Kongo haracari mu kibazo cha immaturité politique. Kongo huko kuna udhaifu wa siasa. Hari umugabo bita Levi Strauss, umu-anthropologue mu Birigi. Kuna mume ambaye anaitwa jinani hilo, anakaa ni wa Ubelgiji, sorry. Nabandi banditse kitabo citwa La pensée politique du gouverneur général Pétion. Na walioandika kitabu hicho kuri page ya 418, kwa peji ya 418 uhasanga ya makuru, utapata historia hiyo. Ababirigi batanze raporo, abantu Wabelgiji wametoa ripoti. Umuyobozi wari yoboye kiriya gice yabaga hitwa mu Ruvunge. Kiongozi aliyekuwa anaongoza ile hiyo alikuwa anakaa pale kunaitwa Ruvunge. Yavuze ko iriya misozi bayigeramo bayisanzemo abanyamulenge gusa. Amesema walipofika milima hiyo waliwapata abanyamulenge wakikaa hapo. Aba ni abazungu. Hao ni wazungu. Kandi gani muri za 1960 muri 60 hari akajagari kose. Kulikuwa hakuja kuwa na hii kelele yote. Ntawovuga ngo hari abanyamulenge bagiye kubongorera ngo barababwira ngo ni mwandike. Hakuna yule alienda kuambia either wameenda kuwanongonezea na kuambia andikeni hivi. Nimuvuge ngo Imana dusubize iwacu. Semeni Mungu aturudishe kwetu. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Indi koze ya kabiri muri mukoze immediate. Kwa madhara mengine ya pili ni instability ku mategeko ajanye na nationality. Ni kuwa na instability kwa sheria zinazohusiana na uraia. Amategeko ya mbere agaragaza aba nationalista baribo, sheria za kwanza zinazoonyesha bayashizeho muri 1960. Wameweka kwa mwaka wa 60. Mu 1960 nibwo bavuze abakongomana baribo. 1960 ndipo waliweka wakongomani, wakasema wakongomani. Iryo tegeko bararireviza kandi, na wakaweza kurudia sheria hiyo. Mu 1964 kwa mwaka wa 64 bashiraho cyo bite constitution de Luabu, wakaweka hiyo sheria ya Luabu. Haza iyindi yo muri 1967 kakuja ingine ya 67. Birahinduka ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 1972 bashiraho iyindi 72 pia wakaweka sheria nyingine. Muri 1990 bashiraho ico bise Conference Nationale Souveraine. Kwa mwaka wa 90 wakaweka hiyo conference ambayo imeitwa. Abantu bakuru bari hano barabizi ko barimo biga ngo Kiezairwa Kinelepa. Watu wakubwa wanajua, walikuwa wanasoma ni nani ambaye ni wa Zaire na nani ambaye si Mzaire. Bwana Yesu asifiwe. Atukufe. Aha, hapa nico gihe aba officiel bacu bagize ibibazo. Ndipo sasa wale wakuu wetu walikuwa na matatizo. Kugeza no kuba padiri. Mpaka hata kwa mapadiri. Abapadiri b'abanyamulenge bagize ibibazo hari. Mapadiri wa Banyamulenge wamekuwa na matatizo hapo. Muvuge ngo amen. Amen. Muri 1995 mwaka wa 95 hari ico bise resolution de parlement de transition. Kuna kile wameitwa kusuluhisha, jakozwe n'uwitwa Anzuruni Bembe ngira ngo. Si imefanywa na Anzuruni Berle. Anzuruni Bembe. Anzuruni Bende. Imana imutuza heza nawe ni ikindi nani. Amahanga yarimo abasaba, amahanga yaza basaba. Mataifa alikuwa anaomba.
gufata interahamwe zari ziri hariya hose ku mipaka yegereye u Rwanda ngo babakure hariya babajane kure, bo barahindura noneho baravuga ngo ntibakure interahamwe hariya kuko bari ari abahutu bene wabo, bagiye gufata umuntu wese witwa umututsi bamutware bamwohereze mu Rwanda, kandi ngo nta muntu n'umwe wari wemerewe kugurisha haba na parcelle. Abantu bavaye Buvira hano barabizi ko hari abadamu bamwe bo mu Basita bafungiwe ngo bagiye gukura parcelle yabo. Kuna wala hata wamefungwa huko. Dore uyu musaza arabinza mubona muze. Nishimye no kukubona muze. Nimefurahia kuona sana. Nakubona kuri social media. Nakuona kwa social media. None abagabo babaho. Abagabo babaho n'abandi aho kwirirwa turya zakombahiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umuntu yagiye gukubura parcelle, mtu ameenda kufagia, barabafata barabafunga ngo ntibemerere gukubura parcelle, ete wakubali kufagia hapo, ngo nta munyamurenge ugira ubutaka muri Kongo, ete hakuna munyamurenge ambaye ana ardhi huko Kongo. Si kindi cyari cyaba, si kingine ambacho kilikuwa, ni iryo tegeko ryari ryasoma, ni hiyo sheria iliyokuwa imetoka ngo tugomba kuvayo twese tukaza, tunafaa kutoka sote tukuje. 96 mu Rweba, Inganji n'ahandi hose murabizi abantu barapfa. Hizo area zote mnajua watu wamekufa. 98 muri Vyura abantu barapfa. Kwa Vyura watu wakafa. Kinshasa abantu barapfa. Kinshasa watu wakafa. 2004 204 igihe cha Mutebutsi na Biola murabizi. Wakati wa vita. Si mnakumbuka ni hivi majuzi. Dore ibibazo byaba. Matatizo yalipokuwa. Byahise bikurikirana na Gatumba. Imefuata na Gatumba. Gatumba abantu barapfa. Watu wakafa. Na ryari? Na lini? Muvuge ngo na ryari. Semeni na lini? 2017 kugeza none hako turapfa. Mwaka wa 2017 watu wanakufa mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. 64 ejo narabibabwiye hano. Jana nimewaambia hapa. Abantu barapfuye, abanyamurenge barapfuye. Watu wamekufa, abanyamurenge wakafa. Hari ubwicanyi bwabaye ku Gatongo. Kuna uwaji uliofanyika huko Gatongo. Hari ubwabaye kuri Kirumba. Kuna ule umefanyika Kirumba. Hari ubundi bwabaye hehe? Ngine pia wapi? Ku Gataka. Nta bwabaye ku Gataka. Si hata Gataka pia. Uva ubundi bwabaye ku Gataka. Natumai pia kuna ingine imefanyika hapo. Abo aho hantu hose abantu bagiye bapfa. Hao watu wote walioendelea kufa. Kandi genocide. Na kulikuwa na genocide. Twakoreye genocide haitwa Kirambo. Tumefanywa genocide pale kunaitwa Kirambo. Umusaza bita Bondo arahari, ni rescape wao. Yacitse ku icumu ryaho hantu. Mzee hapo ambaye amenusulika. Kumunanira huko Mnanira abantu barapfuye, watu wamekufa. Kirumba pia, Gatongo narimaze kwavuga kwa nimeshasema. Abantu ba genocide kumunanira baza bica n'abana n'abagore, walikuwa wanaua hata watoto na wake. Aba basaza barabizi, hawa wazee wanajua. Ntiwosengera ubwoko utaramenya amateka, wezi ombea taifa kabla kujua historia. Ntiwoja kuri vision ngushake kumenya vision yaho werekeza ubwoko utaza amateka y'ubu. Wezi kujua vision ya kuelekeza taifa bila kujua historia ni ipi. Nimuvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atukuze. Icyakabiri dukeneye twihuta. Ya pili tunayohitaji tukienda haraka ni values. Indangagaciro muri terme technique yitwa policies. Ni kuwa na values, dhamani. Agaciro k'ubwoko, dhamani ya taifa kagenwa n'indangagaciro zao. Ni values zao. Indangagaciro zikagena abantu uko abantu babaho. Values zinafanya watu vile wataishi, n'imyitwarire yabo na mienendo yao. Uko abantu bitwara bikagena abo babana, vile watu wanachukulia inawafanya kwa wale ambao wanakaa na wao. Kandi indangagaciro zigomba guhera mu muryango, na mienendo inafaa kuanzia jamiini. Kubera iki? Kwa nini? Ikibazo ubwoko bufite none tatizo cyatangiye ari ikibazo cy'umuntu umwe. Tatizo la taifa limeanza likuwa ni la mtu mmoja. Ikibazo isifite kigeze kuba ari cy'umuntu. Tatizo dunia inalo maybe ilianza na mtu mmoja. Kizagitangira ikibazo cy'umuntu. Inaanza ikiwa ni ya mtu mmoja. Umuntu akanduza umuryango. Mtu anaambukiza jamii. Umuryango ukanduza territoire ahantu runaka. Jamii nayo inaambukiza territory pahali fulani. Territoire nayo ikandukiriza igihugu. Territory pia inaambukiza nchi. Igihugu kikandukiriza
Nchi pia Sio. inaambukiza dunia nzima. Ukwibaza abanyamurenge bafite Matatizo ambayo Wanyamulenge wanayo byo byarahereye ku muntu edha imeanzia kwa mtu mmoja, kandi mureke mbabwiye na wacha niwaambie, ntabwo iki kibazo dufite si tatizo hili tunalo, si ikibazo gusa cha leta ya Kongo, si tatizo ya serikali ya Kongo, ni umwuka uturi inyuma, ni roho ambayo ipo nyuma yetu. nico gituma dukwiriye gusenga, Ndiyo maana tunafaa kuomba, ni umwuka uturi inyuma. ni roho iliyoko nyuma yetu. Iyo aba bantu bubatse Kitengela baza kuba abanyagihugu gusa, Watu hawa abanyagihugu gusa, waliojenga huko, ko ndatekereza ngo hari ukundi baba baratekereje pe, hari ukuntu leta iba yaricaye ikavuga ati sasa aba bantu tubaca amafaranga cyangwa dukore compensation, ariko dufite umwuka uturi inyuma wo kuturenganya, kuna roho ambayo ipo nyuma yetu ya kutuziaki, dufite umwuka w'akarengane udukurikiye mu bitugu, roho ya kutudhulumu iliyoko nyuma yetu, kugira ngo abantu basobone impamvu zo kuturengera no kutwubaha. Tugomba gusetinga values, indangagaciro, ili watu waweze kutuheshimu. Lazima tuweke values. muvuge ngo amen, Atukuzwe. sema haleluya. Haleluya. Icyanyuma dukeneye La mwisho ambayo tunahitaji ni education, ni uburezi. malezi, kuelimishwa. Nico nsorejeho tugasenga. Hicho ndicho nitamtamatisha, alafu tuombe. Umuntu wize Mtu aliyesoma ni umuntu umeze ute? ni mtu yupo namna ipi? Ibintu bitanu Vitu 5. kugira ngo umuntu abe yarize, Ili mtu awe amesoma, agomba kuba arangwa n'ibintu bitanu. anafaa kudhihirishwa na vitu 5. Icyambere, Kwanza, agomba kuba afite ubushobozi bwo gusoma. anafaa kuwa na uwezo wa kusoma. Kabiri, 2, kwandika. kuandika. Gatatu, 3, to communicate effectively, kuweza kuongea vizuri. ugashobora gukomunika neza. Unajua kucommunicate vizuri. Timuona ko ndi umushumba, Si mnaona mimi ni mchungaji? ndi representant legal, Mimi ndiyo kiongozi mkuu wa kanisa. ariko uyu musaza Lakini mzee huyu, ntitaye ngo ni umushumba cyangwa si umushumba, bila kujali ni mchungaji ama si mchungaji, sinshobora kubwira ngo muzee siwezi kumwambia mzee, waje uvuye, umekuja kutoka wapi? oya, La, ngomba kumubwira ngo mwaje muvuye, nafaa kumwambia mmekuja kutoka wapi, kandi ari umuntu umwe. na ni mtu mmoja. Ariko hari abantu bize, Lakini kuna watu ambao wamesoma, baza bicara yasuhuza umuntu umuruta akamubwira ngo comment tu vas, comment tu vas. anamusalimia mtu, anamwambia unaendeleaje. On ne tutoie pas quelqu'un qui est plus grand que toi. Hautamwambia namna hiyo mtu ambaye, Iyo si imvugo baza babwira umuntu huyo si msemo wanayomwambia mtu ambaye ni mkubwa kukuliko. comment, on dit comment vous allez. Wanasema mnaendeleaje. Kubera iki? Kwa nini? Ni skills za communication zituruka kuko umuntu yarize. Ni ile inayotokana na vile mtu amesoma. Dufite abantu bazi gusoma no kwandika, Kuna watu ambao wanajua kusoma na kuandika, ariko batazi communication, lakini hawajui matumizi ya communication. bazama baje hariya, mureke mbabwize ukuri. Wanaenda hapo. Hari abantu bazabaja kuri za social media bakaja kuri za YouTube, Kuna watu ambao wanaenda YouTube, bazavuga ibintu bamwe bazavuga ibyo ntemera, wamoja wanasema yale ambayo sikubali, ariko sinshobora kujaha lakini siwezi kwenda hapo ngo mvuge ngo ubwo umuntu avuga ibintu ntemera na kusema ngo mvuge musuzuguye, ntibizoshoboka. na kusema eti mtu kwa sababu anasema vitu ambavyo sikubali eti nitamdharau. Haiwezekani. Amashuri nize bakwiye kuyakubana ze, Masomo niliyoyasoma lazima yafananishwe na sufuri. ikiza kigaragaza ko umuntu yize Kinachodhihirisha kuwa mtu amesoma nuko umuntu amenya communication, ni kwa kuwa mtu aweze kujua matumizi ya kuongea, uburyo uvugana n'abavyeyi, vile unaongea na wazazi, uvugana n'abakurusha imyaka, unaongea na wale wanakuzidi miaka, uvugana n'abayobozi. ukiongea na viongozi. Voilà la vérité. Hiyo ndiyo ukweli. Iki gihe dukeneye abantu bize kandi abize. Wakati huu tunahitaji waliosoma, ntabwo bafite PhD, si wale ambao wana PhD peke yao. PhD ni nziza, PhD ni nzuri, ariko hejuru ya PhD lakini baada ya kuwa na hicho kitambulisho, ugomba kuba ufite icyo bita bonne manière, lazima uwe na mbinu nzuri. cyangwa akantu tukakumva kimwe. Tungelisikia jambo hili. Icyakane, Ya 4, think constructively.
gutekereza ibintu byubaka. kufikiria vitu ambazo zinajenga. Ubu Sasa hari abantu bari muri za strategy ngo ni gute bosenya twirwaneho. kuna watu ambao wako kwenye strategy iti kwa ni jinsi gani tunaweza tukabomoa twigwaneho. Hari abandi bari muri strategy ngo ni gute mitualite yo muri Kenya yosenyu. Eti ni jinsi gani tunaweza tukabomoa Siberika ya huku. Ngo mahoro ni gute yosenyu. Mahoro inaweza ikabomokaje? Nta muntu wavuye mu Minembwe vuba muze ari he wa musaza. Namubonye hano muvuye mu Minembwe. Ametoka Minembwe hivi karibuni. Umwe bavuze wari wicaye hari. Nguriya musaza. Ndiye huyu mzee. Muze. Ihangane umbwira ibintu bibiri mbwira ibintu bibiri bikomeye uzi mahoro yakoze mu Minembwe. Ndetse narindi vitu mbili ambazo unajua mahoro imefanya. Mahoro yakoreye abanyamurenge ruguru bibiri gusa. Imewafanyia abanyamurenge huko mbili tu. Mahoro ibintu bibiri yakoze Ni byinshi ari kuvuge nka bibiri gusa. Useme kama mbili tu. Kimwe yagaburiye abantu bashonje. Kwanza yagaburiye abantu bashonje wakiwa na njaa. Ikindi kandi yavujije abana bakomeretse. Imewatibisha watoto wakiwa wameumia. Ko muranyumva? Mnasikia? Ngo abantu bakoze ibyo. Watu waliofanya hayo. Ngo ni gute twoja muri strategy zo kubasenya. Ni jinsi gani tunaweza tukawabomoa? Kandi abona abize. Na hao ni watu waliosoma. Sivyo? Si ni hivyo? Nigeze numva abantu bamwe baje kuri za YouTube. Nimewahi kusikia watu wakienda kwa YouTube. Ngo hari ngo ambulance ngo yazamutse. Tiko na ambulance imepanda juu. Ngishobora kuba yaratanzwe na daddy wanje Apotre. Imeweza kutolewa na Apostle. Mwe nimba muzamutinya kuvuga ngo umuntu ngo ni daddy wanyu. Ibyo nta kibazo. Mimi sina tatizo. Naje ndi umunyamurenga ariko amashuri nize. Mimi ni mnyamurenga lakini masomo skills nagize. Na vile spiritual skills nagize. Ntaco bintwaye kuvuga ko umuntu ari daddy. Mimi sina tatizo kusema mtu ni daddy. Naje ndi umugabo ndavyaye. Nami ni mume nimezaa. Kandi naje sisuzuguritse cyane. Nami si mimi nimedharaulika sana. Nta muntu uzuhabwa icubahiro no gusuzugura abana. Hakuna mtu ambaye anapewa heshima na kuwadharau wengine. Biblia iravuga mu gitabo c'abaroma ngo Biblia inasema kwa Warumi. Abo kubahwa bagire gute? Wa kuheshimiwa wafanyweje? Bagirwa gute? Wafanyeje? Nutamubaha hasa nico gituma tuba. Usipomheshimu ndipo itamfanya asiheshimike. Ngo ambulance ngo sinzi eti ambulance sijui ndiye amenunua. Kwa hivyo watafute umuntu waguriye abantu ambulance. Mtu ambaye amenunua watu ambulance. Bagere mu bitaro bataraba. Wafike hospitalini bila kufa. Uwaguza ambulance yo gukura abantu. Aliyenunua ambulance ya kuwatoa watu. Abavyeyi bahebasha kuvyara. Pahali wazazi wanaenda kujifungua. Inda yafashe ambao wameshikwa na mimba. Abantu bize bafite za PhD. Watu waliyesoma wanao PhD. Bari muri Amerika, bari Canada, bari Australia, bari he. Wako kila pale. Ngo biga uburyo basenya ico kintu. Eti watafute vile wakubomoa kitu hicho. Uko umuntu yarize. Mtu huyo amesoma ama hajasoma? Umuntu wize. Mtu aliyesoma. N'umuntu utekereza ibintu byubaka. Mtu ambaye anafikiria vitu zinazojenga. Ico bita mu Congereza think constructively. Mtu ambaye anafikiria vitu zinazojenga. Utekereza ibintu byubaka. Kufikiria vitu zinazojenga. Muvuge ngo amen. Sema amen. Sema haleluya. Haleluya. Ikindi. Kingine. Cyanyuma. Ya mwisho. Cya gatano. Ya tano. Umuntu bavuga ko yize neza. Mtu anasema amesoma vizuri. Iyazi gukoresha ico bita use knowledge to buy solutions. Gukoresha ubumenyi kugira ngo abone ibisubiza abantu. Kutumia ujuzi wake ili aweze kupata majibu kwa matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ivyo ni ibintu bitatu dukeneye gusengera. Hizo ni vitu tatu lazima tuombee kwa taifa bugatabara na tuweze kupata msaada. Iyerekwa, maono, indangagaciro, kuwa na values no kwiga pamoja na kusoma. Kandi abantu ntibige gusa ngo bige kuvuga icyongereza n'igifaransa. Na watu wasijue kusema Kiingereza na Kifaransa. Bakongeraho na communication skills. Na wanajua mbinu nzuri za kuweza kuongea. Bagatekereza ivyubaka. Wanafikiria yanayojenga. Kandi bakifashisha ubumenyi bahawe. Na wanatumia ujuzi waliopewa. Kugira ngo batange ibisubizo community kene. Ili watoe majibu kwa matatizo ambayo community inahitaji. Muvuge ngo haleluya. Atukuzwe. Sema amen. Haleluya. Tugiye gusengera ubwoko bwacu. Tunataka kuombea taifa letu. Humiriza ku maso yao. Funga na macho yako. Turachongera tubanze dusaba Imana imbabazi. Tutamuomba kwanza Mungu msamaha. Nimba hari ico twakoze. Kama kunacho tumefanya. Sino kuvuga ngo hari ico birahari. Vipo vingi. Saba Imana kugira ngo Imana itubabarire. Tumuombe Mungu kwanza ili atusamehe. Jebre d'exaférier. Tao fijo de sandana. Jebre des enfers.
Taize desevege. rotation de bon de la Chemin vache des ovangana lao. kadutabaza imana tuyisaba imbabazi. Cha tumuite Mungu tukimwomba msamaha. Zamura ijwi ryawe mu izina rya Yesu. Inua sauti lako Nano katika jina la tuwabariki. Yesu. Reprege des enveni Maria la Sha ozala ile dene sao. lengo la uzambani ya brege Mangana ne etasio visio deseve. rotation de beni vandela Ritire monda netasio vangu na halo. je verrai de nombres Antive des